ตุนจุมาจวนKhawvela In fal tak te hi kan bi chiang do nanga Antarctica a Air Research Station kal thei te hi makiti hial zokang Alaska rama khopa khat Whittier khua tang hian bulkan tran do nanga Whittier hi chutiang mun fal ni loma se he khua hian I cheng ani chuan mun fal taka anga in hriat na ineyang encourage khopui tanga kilometer somkwa la Whittier he khopui dang ang he ani velova he Alaska tuipui kama khoti takte laya hian indang lam tak Baggage Tower an ti hi omin he khua hian mi zani somsari vel an chenga mi tamzo khi chu in chong som palia sang Baggage Tower a hian an cheng Baggage Tower he Cold War hun lai kumsang ka zakwa somnga pathoma sak ania Alaska he Russia nen ai nai ema wangin helai bora te hian sipai base le ral thuam te hi an pun na sa Whittier khwa he building hi chu US Army te ho an chung te nena an chen ho na turata na sak ania 60s thleng khan sipai te hian he in hi an lua Whittier khwa le a che vel ram zong zong te hi Alaska Railroad Corporation kuta oma khopui che vela ram te chu rail company ta ani wangin khochunga in son lu emo in mun lei tum te hi a thei lok lo sipayan chuata ka chuan he in hi lua thei tura chei that ania he central building pakhat chunga hian khomitam zo khi chu an cheng ta vek ani khopui chunga service rang internan post office police station le school te po hi he building chunga hian aum veka hei baka biakin in chung khurthil le eile in tur lei theina dor convenience store te thomna sukna dor clinic le achung ber floor pania te poisa choya ria theina tur khum le tuk thuan eina mun breakfast service te po aom he ina cheng mi pakhat chuan building hi chuasan mi lo po nila kum khat dai vel hi chu imamo engkim hi he building chunga hian a omang ate tuna chuan he ayam hun fal deuh hleka hian kan kal le anga he in hi Khawvela In ding zinga chuan a fal berni in an soi train he in chungchang theory he chisang sang awma then khat chuan in sang alien ten an lua ni tein an soi theory danga chuan he in hi billionaire ta ni in zombie apocalypse alo thlen pal thut po tlan chiat na hunatan manatum ni tein soi ombok heti lai hian atakrama chuan hetia alandan ang ngot the ani lo thong he in thala khi chu Iceland khothlang lama clear card te naw tak elide yan tia in pakhat thalak ania he clear car po hi chutianga hla ani lo Iceland rama Westman Island zinga clear car pakhat ve mai ania tuipui kamatranga kilometer riat chawala he clear car hi aom elide Island hi abul nai om hai mei clear car atang hian long manga tlo thei ania kumza thum kalta khan he clear car a hian chung ko panga an cheng train sanga le ramsa te chu an ei mu na berni in kumsang kan zakwa somthum khan he clear car a cheng chung kon nung ber chuan rem chan jok na awangin an chu san ti chuan he clear car hi sapel thin ho kal tam na ber an chho da ngala he clear car a om Nordic Sava Puffins an ti te hi an vakap train he clear car a an chuan lu fauta ka chuan he in riang le mal tak hi sak anita kumsang ka zakwa somnga pathum khan Holiday Hunting Association chuan helai muna save ho te tan hian cholbuk hi asata ani tuna chuan Europe lama khan kal le anga Swiss Alps hi hoi kho thon vel nan chuan du thu sam ani vurtlak tamna ni in hiking te hi antina sa hetlang sang taka hian in pakhat omin rel mang chawin athlen chho thei metar sang thum zanga somsari pakhata sanga om The Sphinx Observatory hi Europe khomola in saksan na ber ania he in an sakpui tlen theina chan chu rel kong om wang hi ani Jungfrau Railway Project hi kumsang kan zariat somkwa parukhan Europa rel kong sang berni tirtumin asiam na hi antrana tlang ching chetak ani baka technology ala santok lo wangin kumsom paruk chung zet chu he rel kong hi an khoya tunnel an siam na lama hian mi somthum chuang zet nun na chan anom bok Jungfrau Railway Station kong top hi Jungfrau yoka atopa
hei hi the top of Europe tia soi ani bok Sphinx hi sakzo ani atangin research station larber pol ani chongal meteorology atanga astronomy research thlengin an nei thina hei baka hian Europa kholzin te thlo tamna ber pol ni bokin he in atang hian Italy atanga Germany ram thlenga Alps tlang in phar duai hi a thlir thei ani tlangsang takaom he Sphinx observatory han thlen chho thei dan hi kongkhat chia omma se Khawvela building fal berber entirnan North le South Pole lama mi tenena han khai chin hi chuan alane produk tuna chuan Norway ramami Doomsday Vault hi kan bi chiang lenga North Pole atanga kilometer sang khat zathum vela la Norway marlama vutlak tamna tlanga hian kongkalian tak pakhat awma amun hi afal that ema wanga he in hissa anni tectonic activity omlo baka avot lutuk lo le Khawvela aboi thut poin he mun hi afal that ema wangin du tu sam ani enga tan nge he in hi ansak itimai thea Norway sarkar hian he bunker lian lutuk taksiam nan hian dollar makta tuai kwa zet sengin achunga hian thlai chi seed sample tam tak anda tha Khawvela alo boi thut poa an tam kho chua theinan an loin ma khwalok ani The Svalbard Global Seed Vault hi kumsang ni pariat khan sak ania Khawvela mun sang sanga gene bank atang te in thlai chi sang noi ko chuang zet an la khom chu he bangkara hian an da tha hen thlai chi then ka te chu agriculture lama po laman mi lo te an ni hloma maro chu thlai chi dang siam chuak turin an DNA te hi aman thei don thong Seed Vault luka concrete tunnel lian taka siamin tlang chunga metar za som thum thlenga thuk aluta he vault chunga boruak lumzong temperature he -18 centigrade noilama om tura vong tha in hei hian thlai chi te hi thilovin kumsang khat chunga rei chu andam thei don power om loemo pon lama sikle sa hi in thlak danglam vak poni se vurin he tlang hi akhu vek wangin kumza chuang hi chu thlai chi te hi avong tha thei don tho ani ato bernatan kan soi ho zong zong ayam hun fal zok South Pole lama hian kan chuk thawang wanganga he walking research station hi ihan bi chiang le deang Antarctica boruak vodan hi chu aturu lea classic lai phe chuan 0 hnuailam -40 degrees Celsius thlengin atlaniam thei thlipo hi darkar khata kilometer zania chaktein atle trina khumol pui dang zong zong ain Antarctica khumol hi asang big bok hei hi metar sang ni zanga cha vot langwang he ania hun rei tak chung chu ni eng mumia lovin zan ani reng thin bok he khomola hi chuan mishing cheng het hi anom to lova maro chu research station hi somsari chuang set om thung heng research station zinga apoimo ber pakhat heli research station hi British Antarctic Survey chuan kumsang khat zakua somnga pasari atangkhan lovil to he station hi Brant Ice Shelf umin hei hi vutlang tuichunga lang metar za somnga cha ani Antarctic tuipui kam wedel sia hian he ice shelf hi oma Antarctica khumol ni to chia silawa heli research station hi oma fang hian zoin tuifin riat lam hi apan train heli research station pangazinga pali hi chu vun noya omto vurtlaina harsatna atlen trin te hi heli research station pangana hi chuan apumpel thei to he in ke te hi steel frame mga siamin kumtinin antisang trina maro chu boina dang ala om tho heng station te hi siamani to chuan amun ngai om reng tho tur ania vutlang hi achison vereng boknen hun reilo te a he vutlang hi ake then maidona chu wangin kumsang ni som khan Khawvela Polar Research Station in son thei masaber sakna hi antran anro mandan chuan Heli 6 Research Base ke te chu tol thei tura siam andua atul huna anu son thei mai don hetiang station che son the siam hi station adai rezok nan chau nilovin British Antarctic Survey hi chumlo chatlova om reng thei nana anti anipok station hi modul pariat insom khomina asiam ania alaya bubble sen pakhat hi chong ni in inkom hona mun ania
a pol lam blue section pasari te chu mutna office le lab te ani ve thung heng modul te hi kilometer sanga chuang zetala South Africa khon an siama longmanga purlutin ni pui voi thum ain her chua nuwa arem khom na he an zawa imsang ni som pathuma tangkhan he research station he an mangtran he research station he kumsang ni som pasari khan avoi khatna tan an lo son to omna tanga kilometer somni pathuma la insonin ason hun chung hi thali vela rei a o station an son na chan ber hi chu omna mun vurt lang hi chat theidin mun adin to wang ania tuna hian brand I shelf chunga Haley 6 research space hi alading chun zom ta zel ani he working research station hi apoi mo lea sikle sa ba ka atmospheric le space weather research ti na mun pui ni in khovel mun dang khoya ma hetiang research hi ati theilo ole khang te kha khovel in fal tak tak te chu ania a khoya hian nge kali chak ber comment na lama khan ilo soi ve ton nia